Beri Mat. Pada Roma. Apa boleh kaki Mila nelpon dul? Tengok tanpa pacar. Enggak sandi pacar lu kakek. Mai keluar. Iya Mayo. Untuk teman biasa aja. Oke. Duh. Arah. Arah apa le? Tahu reka sta ternyata Odi. Kemana gua? Iya ko. Pola ke ngakin nama tele. Tak coba pancat dia ke. Tak kuat kok kak. Dia Odi lele. Ya sekelangkong ya kak. Kak, Iya le. sekelangkong ya. Iya le daripada. Kakek anan teh sanili le. Kok tahu? Kok kayak ngataan le bunyi kayak ngagombala. Mana? Mat tinggal. Kan UTW dari Mekah paling mat tinggal. Pasti abid tuh. Ya abad kal beranda kerbung lala. Ngarap pakak berontak betasa kale. Seorang dul, tang perjalanan terganggu oleh senyum seorang perempuan. Aduh, teng bini sedih masa na burus nyemorok jalan Mat. Singa kena orang gila. Mana dul, ananti sanili. Mantan kaki deh remah. Apa nasi dek remah? Sering kita ketemu judul ada remah. Tak jelas. Cerita ada iya dul. Sepeda motor mana re mogok. Ternyata kayak ngaki namate. Mancat tak kuat. Terus bingkoi pancat kaki. Deh pas Odi dul. Terus Deh kenji ya dul. Kok pas tak enggak. Karo saya kayak air senyum manis semana. Seolah-olah biarpun kang kok. tuh, reken cek gempang nang oleh reng bini. Karo amudan macet sepeda motor, cender baper. Mun kaki baper, berarti kalah. Apa boleh kalau seorang mat tinggal dul? Sultan Sulaiman, seorang raja kerajaan Ottoman Turki. Ipatan di ngenang nih capok senyum mareng bini. Sianya Hurrem Sultana. Hurrem Sultana aja dulu kalau seorang budak. Raja Sulaiman tertarik sampai rela tinaki anak ben bininna. Kalau warga senyum Hurrem dia. Terus dereng memat. Tak bingkok dul. Hurrem Sultan aja ya. Doina. Dinna sare. Teh. Kaki dong. Iya teh, di parlo.
Beda apa cong? Me acora cek ira sing ngocak andi parlo. Pola bini ya. Iya teh. Alhamdulillah. Anan siapa? Bisa nili. Kok minta tolong minta aki teh. Para benan dek ya. Ya tak lepancaan setua monji ya teh. Cek lo di etisa. Pakuna toro oca. Ya muntang niat bagus lagi tolak. Berarti keng setua setanda kangko. Ya enjek ki ya cong. Nang hintar ya hi helu. Cek lengak setia ceman na. Jarang nemu saya torok ka oca. Mun saya torok ka cinta benya. Ya intinya rongkok niat bagus teh. Soro cek pakai cewek aki. Oh iya cong. Keterbitan kaki area apa? Ari rebu teh. Oh iya. Lemur budak teng ya bingkok penta ahina. Itu pa ahina ben keterbitan kaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki le. Iya kak. Toju le. Ding, mana? Agak baik kopi. Ya beri tu jeper are. Alah gua apa kak? Tade lah kon nale. Kita ya rek badina kak. Kita le. Lah sedeng arek nalaga tondu lah badina. Tak iya. Makereng kasta naman sa kone. Isang kuta da ocen. Mangkan tambu sekali ocen. Pola makin sekone berkat kak. Amin le. Ayo, kopi le. Iya kak. Beda apa le? Oh iya kak. Engkau denang berniat bagus. Pentai tolong mat tinggal tang panakan. Sebelum masa poran nah. Engkau tanyaan kakek. Tandi alangan ya kak. Enggak le. Ada. Ya engkau benih minta kak. Engkau atari ya. Mun anan kaki gelem. Ben kaki setuju. Mat tinggal endi niat bagus kanan kakek. Ya menurut apa can sing udah le. Cek bening kok sing nganggu ya. Tina bingko kita hari kedua kena kanan ya. Iya kak. Marengakan lah, Mari lah kak. marah bejeng. Mari lah. Tedung marin ya jalan malam ya. Iya kak. Ya. Sama ibu beres lah. Oke pak. Bapak di parlona. Badan apa pak? Teja perdana arwah kan minta kakek na. Minta akatin apa maksudnya pak?
minta ke bayi kalau pernah akan rencana matinggal. Biar dia pencan kaki kapina, mun kaki tak bere, kita arapang, kita rema. Mun kaki bere, Cina, bingkok sekoran nanti jeparang. Tinggal saporai phơi pak. Kalau kita siap. Jadi ini tak harapan na. Cina kontar ka di jepar ya. Thank you pak. Nunggu bila. Ini macam ada lah kopi nasa. Yaudah ya le. Engkau mari tarik ke tangan nak. Ropan ke tangan nak kita siap. Terus dah rem jelas ya. Mun kalau tak siap setia, mat tinggal bisa ada ente. Sampai anan kaki siap. Ya tak kau tahu dan tek ya le. Ceren cutu dia pasti dari pangeran si tak bisa yoba. Pada mat tinggal cutu bentang anak. Tak kena tak porok. Oh iya ya kak, engkau paham. Teh. Jadi nak masuk dong. Dari mana teh? Lu lah cowok. Kaki ketemu di mabunanan kak sanili ruang. Beri naruh teh. Papa pakai jalan. Terus pada rem macam mana mah? Kita siap iku anak kanan cowok. Apa? Tak siap apa yang tanda teh? Orang yang tadi alasan pole selain kata tak siap. Tak kok korban kok si tak siap teh. Kepan orang lain cek siap ke. Jadi nak kaki panerem cowok. Cek perabun benih koronan kak sanili ria. Ki banyak sendek kaki. Tak bisa teh. Penolakan saya tak beralasan ria. Pada nak ingin nak kok. Yang mana? Keduan perlu pak keluar. Nah, nak. Thank you pak. Cak malam mau ya. Thank you.
Bakal tak kerso deh na. Lakin tagul malam mak. Udah ada macam terjepar mat. Tahu, tolak kok. Apalah senang. Tahu, tak siap encan dul. Oh, ada alasan pole ya. Mencan korban keng tak siap dul. Paling keng landi dak genda anak kan aja. Mun sele burong kui tampek. Ting se karo bur leburan, tak le burong kui dan teh. Mai rok torok dul. Polantar kedak gendaan narua. Mayo. Yuk. Waduh, campur tuh. Oh iya mat. Ayak sepeda mat. Iya dul. Parkir. Ya le. Beda apa le mak pur dengan cek ketemun. Beda masalah ya. Kaki niat ongku kangko ya kak. Abe iya le, mun tak niat. Anu apa kok uang mau ngabek tong? Ya dah ya kak. Engkau malam aja ya kedatangan tamu. Niat alamarah engkau. Terus derma le. Ya tang bapak narek engkau kak. Yang kok nolak polan engkau kada cekak komitmen ben kakek. Tapi tang bapak todus kak. Nolak niat buku sereng lake tanpa alasan sekuat. Teti mungkin kakek lakaran niat ongku ke engkau. Mayu beri tandeng kok ke tangring tua kak. Nje tang bapak tak keras. Insya Allah tang bapak bisa narema. Iya le, engkau siap. Tapi engkau ki ngabel ke tangreng tua. Bagaimanapun, Arya bakal jadi keputusan besar di lentang ngodi. Makilah bener engkau ben kakek saja lena kina. Tapi engkau tak bisa mutus aki tibi. Orang ajar. Beni keng tak siap. Keng ada te orang laki lain. Keng ngawas cong. Papa dia tak tembus.